It-tqejt ta' bukkett fjuri fl-istazzjon tal-metro ta' Malbec fiċ-ċentru ta' Brussell kien l-ewwel ġest tal-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew David Maria Sassoli u rrid ifakkar mhux biss 32 vittma ċivili li tilfu ħajjithom dakinhar, iżda l-vittmi kollha Ewropej ta' vjolenza u terrorizmu kif ukoll il-qraba tagħhom. L-attakk fuq l-istazzjon ta' Malbec seħħ fit-22 ta' Marzu tal-2016 u kien it-tieni attakk fi Brussell wara dak tal-1979 fejn l-IRA attakkat l-Armata Ingliża, attakk li ħalla 18 vittma. F'kumment qasir li tal il-medja l-President tal-Parlament Ewropew qal li propju fil-bidu tal-ħidma tiegħu f'din il-kariga għolja u ried li b'dan il-ġest simboliku jfakkar f'dawk kollha li kienu sfaw martri u fil-qraba tagħhom. È il mio primo giorno da Presidente del Parlamento e volevo rendere omaggio alle vittime del terrorismo nella capitale dell'Europa, ricordando naturalmente tutte le vittime del terrorismo. Non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo essere una terra di pace, che invece la violenza e il terrorismo hanno insanguinato i nostri paesi. Dobbiamo essere sempre molto fermi nella lotta al terrorismo, alla violenza e credo che questo gesto simbolico a nome di tutti i parlamentari sia una responsabilità e una consapevolezza che dobbiamo avere per iniziare bene una legislatura in nome dei cittadini europei. Sassoli qal li jeħtieġ li l-Ewropa tkun maquda kontra l-vjolenza u t-terrorizmu. David Maria Sassoli nħatar President tal-Parlament Ewropew aktar kmieni din il-ġimgħa fi Strasburgu minn fost 4 kandidati li tefgħu in-nomina għal din il-kariga. U kien ilu membru parlamentari Ewropew għal 10 snin fejn qabel kien ġurnalista mal-istazzjon televiżiv Taljan Rai. Sassoli se jkun qed jokkupa din il-kariga s-sentejn u nofs ġejjin, jiġifieri għall-ewwel nofs ta' din il-leġislatura ġdida tal-Parlament Ewropew.